Hallelujah. Umthandazo ubeke phambili. Ungathi hayi mina ndiyashumayela mina ngikwazi ukuthandaza. Umshumayeli uvela emthandazweni. Umprofeti uvela emthandazweni. Umvangeli uvela emthandazweni. Yonke into esiyenzayo iqala emthandazweni. Xa siqala sithi sidela base siyashumayela kodwa ke sithi bawo khabe nanti. Xa silala sithi bawo siyalala awulala wezeli banathi. Xa sivukayo sithi siyabonga Nkosi ebusuku silele bone konke. Esikoleni sithi haleluya. Isikole ngangifunda kuso kwalanga high school yam 1998 eKhulane high school. Kulenyaka ndivetwa abantwana bebona izinto ezingabonwa ezitoilet. Bariswaye ngemihla yonke nobe phuma bezikoleni sithi bawo hamba nabo ubuye nabo. Hallelujah. Luka chapter number 11. Sifunde izwi likaThixo. Sizokwazi basibuyele emakhaya. Ndicela nimdlise mic into zosifundela sizofa kahle. Luka chapter 11 verse number 1. Sifunde alisho mhlanje futhi ngizawuma kulindawo anozisuka nhloko enze abantu thethe. Luka 11 verse number 1. Kunesihloko enhloko verse 1, umthandazo wenkosi. Verse 1. Kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile wakubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundise ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Hallelujah. Hallelujah. Baba nalizwi lakho Nkosi. Thetha ngalo moya ngcwele. Ngiphendula ngifele wena. Thixo wethu namandla liphilile liyadala. Into yonke siyabonga ngeNkosi uKristu Inkosi Jesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. uYesu Kristu siyamazi bangcwele sonke simamkele njengenkosi nomsindisi empilweni zethu. Hallelujah. Now lithi izwi lenkosi apha kuncwadi kaLuka chapter 11 verse 1. Wathi ethandaza. Alitsho na futhi. Kwathi esendaweni ethile ethandaza. Wathi ekule ndawo ayekuyo ethandaza. uYesu ayikho into akayenzileyo ngaphandle kokuba aqale emthandazweni. Umthandazo yayikukudla kwenkosi. Hallelujah. Lithi iBhayibhile babethi ngokulele endlini nabafundi avuke abashiye bathi bevuka akasekho. Uyothandaza. Bamkhangela abafundi bakhe babuza Nkosi abantu bayakufuna. Hallelujah. Bona bafuna imiqondiso. Kodwa abayothandaza ngoba ebeyazi ukuthi uYesu ba yonke into ephilileyo akanokuyenza ibe impumelelo kufuneka aqale emthandazweni. Ebenamandla wonke ebesazi konke kodwa ngexesha esenyameni ebeyazi uba ayikho into ekumele ayenze before umthandazo. Hallelujah. Ngexesha uLazaro efile sebenensuku esengcwabeni sebefika phezu kwengcwaba. Abavele ngathi phakama Lazaro kodwa uqale emthandazweni. Hallelujah. Ayikho umzalwane bangcwele ndiyafuna ukutsho umzalwane nomzalwane kumele aziqhelanise nomthandazo. Hallelujah. Bakhona abazalwane abekho abazalwane kodwa ukuthandaze. Uyathandaza ekhaya awuthandaze ekhaya kodwa benesicelo badiyacela abazali bami besithandaze namhlanje. Hallelujah. Wathi uYesu esendaweni ethile ethandaza.
ngoba xa sithandaza abangcwele andifuni nje siyenze nephutha loba uthandaza ngoba kunesidingo uthi hayi ndicela into ethile, ndicela umsebenzi, ndicela imoto, ndicela ipromotion, ndicela kodwa umthandazo nje ubudlelwane yiyona ndlela esicommunicate ngayo noThixo. Haleluya. Njengoba ndimapha ngaphambili nje ndithetha abazalwaneni, ndithetha komama, ndithetha kotata, ndithetha kobhuti besizwe, kodwa xa immediately ndithandaza ndithetha noThixo. Haleluya. Yiyo lento efika ibonakalayo ngokuba iyasebenzisa abazalwane kakhulu umthandazo. Haleluya. Haleluya. Kodwa uYesu uthi wavuka ekuseni wathi esendaweni ethile ethandaza, wathi omnye wabafundi, Nkosi sifundise ukuthandaza. Nkosi sifundise ukuthandaza. Kade sihamba nawe, kade sazana nawe, oba sibukela impilo yakho, siyabona efeni ukuthandaza, siyabona ilanga lijikisa emthandazweni, siyabona xa sawulapho uyathandaza, kodwa thina asikwazi ukuthandaza. Siyayazi uba uJohane wawafundisa abafundi ukuthandaza. Nkosi sifundise nathi ukuthandaza. Haleluya. Funda mem le verse 1. Kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza, wathi othile wakubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundise ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Nkosi sifundise ukuthandaza. Akho esingayenza nathi ngaphandle komthandazo. Nkosi sifundise sikwazi ukuthandaza. Haleluya. Yonke lento yenzayo, siyababona abantu abagulayo bayaphila, siyababona abafileyo bayavuka, siyababona abathinga izinto bayazifumana. Lento leyo ayiyenzi ngabanye amandla, uyenza ngamandla omthandazo. Haleluya. Nangasekeza lapho uJesu umfunda uJohane chapter number 17 lithi izwi likaThixo wathandaza uYesu ethandazela abafundi bakhe ethi ndiyathandaza bawe uzibafihle ubagcine emhlabeni, andithandazela ubasuse kuyinkohlakalo kodwa uzibagcine. Babe banye yonke lento leyo icela emthandazweni. Haleluya. Ngoba uyayazi abazalwane once baqala baba ne-ideas lezi bahlukana bathi kwaba ingxaki, kwaba i-chaos, kwajongana ngokwezitatus, kodwa uthi ndiyathandaza ngaba babe banye njengosipayile. Haleluya. Uthi noma uvela bamfletha ndikwase bamfela, kodwa uma ngumfowethu bese enhliziyweni yami ndikuthanda ingathi ngumntakwethu engizalwa naye. Haleluya. Ndikuthanda ingathi hayi yonke into sakhula sonke, kodwa ngoba sihlanganiswe luthando lukaThixo ndiyathandaza Thixo ngabo babe banye ndiyathandaza. Wathi omnye kwabathile, Nkosi sifundise ukuthandaza. Yona bazalwane, umthandazo iyona nto ezawusinceda ngoba xa usindiswayo wamkela inkosi njengomsindisi empilweni yakho. Uyamkela ngoba inkosi unezono, unezinto ezaziwayo nalapha ekuhlaleni, unezinto ezaziyo nawe uba Thixo ngasiba njengoba ngithathelwa Yesu ngizayithini into ethile. Baze batsho nabantu bathi usindisa ubani, asoza iyeke into ethile siyamazi, asoza iyeke into ethile siyamazi, asoza iyeke ukuthuka abantu lo, asoza iyeke ukushayita abantu, asoza iyeke utywala, asoza wayeke amadoda, bitho abantu emthandazweni bidilithe izinto. Nkosi sifundise nathi ukuthandaza. Haleluya. Haleluya. Umthandazo unamandla abangcwele, utshintsha isimo. Umthandazo ngoba nathanda kanti uthetha ngokuthandaza. Ukhale kuThixo, ukhale kuSimakade. Haleluya. Haleluya. Khale nenzala yakho,
khale ngabantabeni, khale ngabantwana bakho, khale ngebandla, khale kwi-colleagues zakho, khale kuthi uThixo suka phezulu, Nkosi sifundise ukuthandaza. Haleluya. Basicelela abafundi ngoba ebona le ndoda yonke into eyenzayo isuke emthandazweni, isuke emthandazweni. Haleluya. Haleluya. uJesu uyaphila yabusaba uJesu uyaphila ngiya uyabona manje le inyanga esijongene nayo ukuthi senyanga enzima kakhulu. Thine kumzalwane nomzalwane ahlale emthandazweni. Njengoba sizikhonza apha nje umandi sijabula sitakataka senza konke, uyahlukwana besontweni. Kubuyele ekhaya. Kuyahlukwana ngefestival. Baba basematatiyela baye ematatiyela. Baba basebhuzane baye bhuzane. Baba base-Alice baye Alice. Baba basemthatha baye mthatha. Baba baseMamfletcher baye Mamfletcher. Baba baye Somerset West baye njalo bagcwele. Eyona pheza sisenga isimiso saseMossel Bay. Kubahlele emthandazweni. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Umthandazo. Yasitshintsha isimo. Ngakwenqena ukuthandaza uthi bawo ndincede ke ngithandaze. Haleluya. Because ngoba singe uthi uYesu Kristu ethatha endlini ethatha ngenyima uthi ngena endlini ufana uqamo. Ngoba kunezinto ngenozithandaza besontweni. Kunezinto abantu bazithetha ukuthi uyathanda vele sivula amehlo sonke sithi uthini ngokubani. Hallelujah. That is why we have to tell endlini uvala uqamo uthanda ngelo xesha unaze phambi kaJehova, unaze phambi kaThixo. Hallelujah. Ukuba wena uyathandaza abantu yo ndincede simakade ngehlukane nentombi la ntombazana ndiyayithanda yona kodwa bawo uthini umfundisi uthini wona yalo unentombazana. Hallelujah. Kunemithandazo kufuneke ungene endlini uvala uqamo uthi bawo ndimlo inhliziyo yakho uyadlale uyithule kuJehova uyibeke njalo. Hallelujah. Athonye kwabathile bawo sifundise ukuthandaza.